telespectador Sira. Ia momento na bema barak simo lorong sanolo racing hat, bulan Febrero hanesan lorong solok badomi, vendedor Sira Amalewana dili simo hot tristeza. Segunda-feira, lorong sanolo racing hat bulan Febrero, tinan rihun rua ronolo racing rua, ahi sunu motok negociante fating iha mercado Manlewana dili. Tuir informação causa husi acontecimento né, mas husi circuito, husi eletricidade, iha área né, quase tuku nen da dersan. Segunda-feira, lorong sanolo racing hat bulan Febrero, tinan rihun rua ronolo racing rua, causa negociante na intolonolo racing hat, inclui salom ida, maksai vítima husi acontecimento né. Sasang nebe ia que os larang no baraka sira, la consegue salva, tamba ahilakan no suar makas, sunu lalais facilidade negociante sira, nebe basic malu lolos. Coordenador Segurança Mercado Manlewana, Júlio Barros, reconhece hetang informação husi restaurante sira katak, ahi han husi fio eletricidade. Ahi han vendedores parti blocar untuk brincar quadro audicional ida salão untuk brincar relacionado ao acontecimento no bema com informação dos vendedores restaurante sira fatnya o acontecimento né jadi ai han se posletan listrik ini ini think dai tumai taman yang laran então anavane por hamusu be ai han perfil na por quase ai han sidina primeiro se número primeiro né mas né salvação lagi ami quase logo que conseguimos to né lakleu lato 20 minutos hau basic mai to hepatin ai han na mes ami level halo wadida tamba ami tahu atau salo vendedor nessa sansnya ami level tamba ani kalende to biside tahu tamba bahar putus sambung ama kocida strong listrik soke valida entah una level. Entretanto, Leolinda Maria Soares, negociante ho tristi hateten, ahi sunu hotu roupa, pasta no sapato sira nebe lori husilosa selu, ho di fan iha mercado Manlewana. Tuir observação televisão Timor Post, consequência husi acontecimento ne, negociante sira labele halo atividade balu, la com mos hela fati. Vítima sira husuba governo, ato fotulung emergência, onde continua sira ne Moris, Liliu Haruka ou Ansira ba escola. A reportagem Sabina Sansa, Venícia Martins, Cesarina Televisão Timor Post.